Atosova. Let's go! Security. Adi! SS. Nemojte ruže, što ruže na rukavicu? Kogod baci ruže na rukavicu, kod mene ide na blok. Idem ko Adi! Ti si, Damjane, mi popuši Niste kurac. kadar sata, uvjerim ti te asfalti. Ide Adi, idem ko braća moja. Best ever. Šaramo live. Ima neko rukavicu za kraj? Nike zvijezda Sentija. Asko bude razbacaj ništa Bravo više. Adi. I Bravo Adi, bravo Emko. SS, čekaj, SS, srce moj, čekaj, dušo moj. They're my brothers. Bravo brothers. Ti imaš rukavicu, ti imaš sa blok. Mija. Let's go. Hvala, za Mija. Joe Dorencen, 20 seconds. Drop the glove, guys, on 20 Jel ima neko rukavicu za kraj? Ljudi, ovaj Domagoj izašao. Imam ja jednu. I baci na zadnjih 20 sekundi. Baci na zadnjih 20 sekundi. 20 sekundi rukavica. 20 zadnjih sekundi rukavica. Daj da probati. Jedna osoba ne može ništa sama. Dorenca. Rukavicu neka baci neko na 30 sekundi, ljudi. Rukavica na 30. Dorenca on 30 seconds, guys. Baci rukavicu. Može. Let's go. Dorenca. Jedno imamo rukavicu. Let's go, rukavica puta 5. Alma, hvala, Almić. Let's go together. SS, ništa ne računa. Ništa jebe. Snipe, be careful, snipe. Bile, hvala, brate, sve hvala. Snipe. 1000 ljudi. Ne, da nas... 1000 jebote! Pa ko baca ove produžetke da Bog da mu produžili? Aj, majko moja! Let's go together. Sad ću sve poblokirati ove što su bacili ove silne produžetke. Pa da li ste normalni, majko moja, al se brukamo, Bog te. Ajde vidim ko je bacio produžetke da ga rukamo na Bog. Stupički matere, mi vodimo, Bog te jebo, vi meni bacate produžetke. Pa da li ste normalni, jebote se. Nemanja blok. Ajde, bože, jel moguće, sunce ti, jel moguće?